Itura ria Kagamwana wa Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua rinyitite ugeni atongoria ngathi itiganite aria marahunjia wega wa itanya ria gucenjia gatiba rungu rwa mendekithia ma riboti ya BBI matongoretio ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Raila augite ndeharirie gute kioneki kiria mari nakio mena President Uhuru Kenyatta riria magiire na riciria ria BBI. Kwa mimi tuliamua kubaliana na Uhuru atuongee juu ya mambo ya 2022. 2022 is an event, it will come and go. Lakini Kenya will remain. At a constitutional duty ya President Emwe ne peace of this country. Na kemenya onaya age makiaragia no mwaka make sure bururi uyu ni wahorera. Raila augite bururi wa Kenya ni uheanite wiyathi wa mundu gwithurira kiria arenda na hau niho riboti ya BBI iroreti ya Kenya. Watoke kiwanjani waseme wanapinga na sababu. Alafu sisi vilevile tuseme yetu. Wakenya wenyewe waamue kama wanataka au hataki. Lakini mambo ati swala mingi kupeleka Wakenya ambao wajaenda shule kwa mtihani. Ati unaleta kura ambayo inasema ati hii unakubaliana na hii. Hiyo ombudsman. Kwenda nakwambia hiyo ombudsman kitu gani? Magavana aria mekinyite igongona-ini riri maugite wabata ni guthomithia muingi kiria kiri riboti-ini ya BBI tondu kuri na ikundi irongoreirie kuhitithia muingi. Mungiona Uhuru akiuga ati ndarenda maundu mukamenya ni wori haria gaturo-ini kohoro na tukuhetokia BBI neguo tukumehetokia tondu ifangite kana Uhuru gite-ini kana ndari gite-ini kwina kindu kiretwo equalization of the vote na bia mundu mugenda ri muhera wake. Atongoria a gitaru kia gatagati wa bururi moriti andu a gicigo giki matigetikire kuhingiriria nja wa riko ria utongoria wa bururi niguo matikane kurehe hoini ya uteti thiini wa maundu maya ma handshake thiini wa maundu ma baba thiini wa maundu ma BBI tukorwo twi mbere tutikana korwo turi anime. Gutingihoteka ate kwe mundu kuma na nja ya Mount Kenya akorwo nioe mathina maitu ma Mount Kenya gukira mutongoria uria tuthurite Uhuru Muigai wa Kenyatta. Tumenye ati riria mbeca cirarehwo wodi ikaheo MCA wa wodi kuria andu aingi nikuo kurateithika. Riria mbeca cirongererwo magavana itu na niwe twina magavana Mount Kenya hakuhi 10 ni ithuĩ turateithika. Maya mokete orire commission ya motungata ma magoti yuritie kamiti ya BBI iteanirie gicunje kiria kirendekithia kumbu kwa wabici ya kwamukira mateta megi acirithania niguo wiyathi wa ruhonge ruru ndukogomio. The result of the BBI proposal is a direct conflict and a duplication of roles between the Ombudsman and the Judicial Service Commission. The risk of parallel complaints being instituted with the JSC as well as the Ombudsman and the possibility of different decisions being arrived at is real and may result into a constitutional quagmire. Thank you. Kiribotera Inooro TV njitagwo Gathoni Wanjihia.